kao nova monoteistička religija pojavila u Palestini u prvoj polovini prvog vijeka. Do tada narodi starog vijeka su vjerovali u više bogova, mnogoboštva. Jedina religija starog vijeka u kojoj se vjerovalo u jednog boga prije pojave hrišćanstva je bio judaizam. U početku hrišćanstvo se širilo u istočnom dijelu carstva, a s vremenom se prenijelo u zapadne provincije i Italiju. Izbijanjem krize u Rimskom carstvu hrišćanstvo se ubrzano širilo, pa je carska vlast sve češće progonila i kažnjavala hrišćane. Početkom 4. vijeka hrišćanstvo je uspjelo postati ravnopravno sa rimskom religijom, a na kraju tog vijeka postala je jedina državna religija. Pojava Isusa Hrista i njegovog učenja na kraju će dovesti do pobjede hrišćanstva. U doba Oktavijana Augusta pod rimskom vlašću su se nalazila područja nekadašnje jevrejske države. U to doba Jevrejima je vladao kralj Herod, koji je bio odan rimskom caru. Jevreji su vjerovali da će se pojaviti Mesija, spasitelj, koji će ih osloboditi rimskog ropstva. U takvim uslovima se rodio Isus Hrist, za kojeg se prenijela vijest da je upravo on očekivani Mesija i novi kralj. Njegovi sledbenici su vjerovali da je on sin Božji koji je došao na zemlju da žrtvujući sebe ljudski rod iskupi od grijeha. Život i stradanje Isusa Hrista opisani su u evanđeljima koje čine Novi zavjet. Evanđelja su pisali Hristovi učenici Marko, Matej, Luka i Jovan. Prema evanđeljima Isus je za vrijeme cara Tiberija putovao Palestinom i propovijedao novu vjeru, koju je stanovništvo postepeno prihvatalo. Pratilo ga je 12 učenika, koji su nazvani apostoli. Jevrejski sveštenici, fariseji i aristokratija imali su strah od Isusovog učenja i mogućih pobuna protiv rimske vlasti. Zato su fariseji prijavili Isusa rimskom namjesniku u Palestini Pontiju Pilatu i optužili ga da podstiče stanovništvo na pobunu. Po Pilatovom naređenju rimski vojnici su uhapsili Isusa, izveden je pred sud i osuđen na smrt. Isus Hrist je sa 33 godine razapet na krstu na brdu Golgota blizu Jerusalima. Prema svjedočanstvu apostola Isus Hrist je vaskrsnuo 3 dana poslije smrti, a vjerovanje u njegovo vaskrsnuće osnova je nove vjere, hrišćanstva. Njegovi sledbenici su nazvani hrišćani, a vjerovanje u Isusa širili su apostoli kojima je naložio da putuju i šire njegovo učenje. Hrišćanstvo se postepeno širilo van granica Palestine prema istočnom dijelu carstva, a potom i u zapadnim provincijama. Novu vjeru su prihvatili robovi i siromašni ljudi, jer im je pružila utjehu i nadu da će se njihove duše poslije smrti uzići u raj, gdje ih očekuje vječni mir i blagostanje. Hrišćanstvo je bilo jedina među tadašnjim vjerama koja je pružala utjehu i nadu u bolji život na drugom svijetu, ne težeći preispitivanju postojećih društvenih odnosa. I bogati su vremenom počeli prihvatati hrišćanstvo, jer ih je privlačilo vaskrsenje i vječni život poslije smrti. Hrišćani su vjerovali da postoji samo jedan Bog, tvorac svijeta i svih živih bića. Pred Isusom Hristom svi ljudi su jednaki i nije bilo razlike između bogatih i siromašnih, robova i robovlasnika. Novu vjeru carstvo su širili putnici, vojnici, trgovci, mornari i robovi. Zajednice hrišćana prvo se javljaju u gradovima jer je hrišćanstvo izvorno bilo gradska religija. Hrišćanske zajednice su se tajno sastajale i obavljale obrede u kućama svojih članova. Takve zajednice su se nazivale hrišćanske opštine crkve. S porastom broja vjernika u hrišćanskim opštinama počela se postepeno stvarati grupa sveštenika zadužena za obavljanje bogosluženja i vođenja poslova hrišćanske zajednice. Na njenom čelu se nalazio episkop koji se starao o čistoti vjere, moralu i redu među hrišćanima. Kako se hrišćanstvo širilo, tako su i apostoli i episkopi počeli da rukopolažu sebi pomoćnike, prezbitere. Pored episkopa i prezbitera poslije hrišćanske zajednice obavljali su i đakoni, služitelji. Ova 3 stepena, episkopi, prezbiterski i đakonski, sačinjavali su crkvenu upravu ili hijerarhiju. Svešteno-služitelje. U rimskoj državi koja je okupljala narode različitih kulturnih vrijednosti i vjerovanja nije bilo vjerske netrepljivosti. U početku razvoja hrišćanstva rimski carevi nisu obraćali pažnju na novu vjeru, misleći da je to još jedan kult u nizu koji su postojali u carstvu. U doba ranog carstva hrišćana je bilo vrlo malo, te nisu predstavljali prijetnju i iz tog razloga su tolerisali. Kako je broj vjernika rastao, neki carevi su počeli da ih progone.
propovijedanje jednakosti među ljudima i odbijanje služenja u vojsci moglo je biti opasno za rimsku robovlasničku državu. Kako su hrišćani poštovali samo jednoga Boga, odbijali su da učestvuju u svečanostima prenošenja žrtava drugim bogovima. Nisu poštovali careve kao božanstva, što je u doba dominata bila obavezna svakog rimskog građanina. Prvi progon hrišćana u Rimu organizovao je car Neron, ali taj progon nije imao vjersku osnovu. Caru je trebao poslužiti kako bi narod ponudio krivca za veliki požar u Rimu. Ipak stanovništvo je vjerovalo da je požar planirao i naredio lično Neron. Suočen s takvim optužbama, Neron je hrišćane proglasio krivim za požar. Počelo je prvo okrutno gonjenje hrišćana. Žrtve ovog progona su bile i dva apostola, Petar i Pavle. U 3. vijeku hrišćanstvo se proširilo carstvom. Prihvatili su ga ne samo siromašni, već dio rimske aristokratije. Vjerovanje hrišćana u jednog Boga i njegovo odbijanje da prinose žrtve rimskim božanstvima i carevima prijetilo je autoritetu carske vlasti. Tada počinje sve češće progoni, a oni najveći izbijali su u vrijeme političkih kriza. Uhvaćeni hrišćani su morali javno da se odreknu vjere i prinesu žrtvu rimskim bogovima i caru. Ukoliko se nisu odrekli svoje vjere, strogo su kažnjeni. Bacali su ih životinjama u amfiteatru ili su slati na težak rad u rudnike. Car Septimije Severije donio odredbu o zabrani prelaska na hrišćanstvo. Veliki progon hrišćana desio se polovinom 3. vijeka, za vrijeme cara Decije Trajana. On je izdao edikt po kome je svaki rimski građanin morao prenijeti žrtvu starim božanstvima, kako bi na taj način dokazali svoju odanost caru. Hrišćani koji bi odbili da izvrše ovu carsku naredbu bili su strogo kažnjeni. Progoni su provođeni i pod carevima Valerijanom, Galijenom i Aurelijanom. U periodu borbe careva za vlast hrišćanstvo je nastavilo da jača. Posljednji veliki progon hrišćana desio se za vrijeme cara Dioklecijana. On je naredio da se širom carstva pohvataju hrišćanski sveštenici i vjernici, među kojima je bilo žene i djece, kako bi ih surovo kaznili. Hrišćani, iako su bili izloženi progonima, istrajali su u svojoj vjeri. Nakon progona početkom 4. vijeka postalo je jasno da se širenje hrišćanstva ne može zaustaviti. Car Konstantin I je 313. godine donio Milanski edikt, kojim je vlast priznala hrišćanstvo kao ravnopravno sa rimskom religijom. Hrišćani su od tada mogli slobodno propovijedati svoju vjeru, a država i car su na taj način obezbijedili podršku hrišćana i crkve. Car Konstantin I je dao inicijativu da se sazove Vaseljenski sabor. Episkopi svih hrišćanskih zajednica okupili su se na njegov poziv 325. godine u gradu Nikeji u Maloj Aziji. Sastavili su se i usvojili simbol vjere, obrazac vjerovanja, od 7 članova u kojima je jasnije izloženo učenje crkve o Bogu Otcu i Bogu Sinu Isusu Hristu. Car Konstantin I je sa svojom majkom Jelenom podigao mnoge prekrasne hramove širom carstva. Nadimak Veliki Konstantin I dobio je od hrišćanske crkve, koja mu se na taj način odužila za njegove zasluge za hrišćanstvo. Konačna pobjeda hrišćanstva nad mnogobožačkom religijom desila se za vrijeme cara Teodosija I. On je 395. godine donio edikt, kojim je hrišćanstvo proglasio jednom vjerom. U Rimskom carstvu postalo je državna religija. Konačna pobjeda hrišćanstva u 4. vijeku omogućila je procvat hrišćanske književnosti. Među najznačajnijim predstavnicima rane hrišćanske književnosti ubrajaju se Eusebije sa svojim dijelom Istorija crkve i Jeronim, koji je preveo na latinski jezik Stari zavjet.